Ini dikunci, Wak. Anjing, ini goblok. Allahu Akbar, astagfirullah. Ma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penikmat pecinta misteri dimanapun kalian berada. Ya, pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita masih diberi nikmat rizki, jasmani dan rohani tentunya untuk menghibur teman-teman mencari silaturahmi yang tak tahu menjadi tahu. Jadi sebetulnya. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, Ujang Ngalu, suatu kebanggaan, suatu kehormatan, gua bisa explore di salah satu lokasi yang paling creepy di Provinsi Jawa Tengah, cuy. Tepatnya gua berada di Kabupaten Pati, Wak. Dan untuk tempat ini kita bermain atau explore di Rumah Sakit Terbengkalai RSK Tayu Pati, cuy. Dan buat teman-teman mungkin udah tahu ya tentang mitos-mitos interaksi-interaksi yang ada di lokasi ini, cuy. Adapun nanti sosok penampakan, adapun sosok joir-joir ya, mereka menjoirkan dirinya, syukur alhamdulillah ya, dia yang mohon maaf seperti itu, geng ya. Intinya kita di sini coba untuk berikhtiar ya semampu kita, geng. Fokus cuy. Gue gak berani masuk ke situ, Pak. Tuh. Lihat, geng. Gua zoom. Tuh. Allahu Akbar. Lihat gak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gerak, cuy. Tuh. Gua udah zoom, Wak. Gua udah zoom, cuy. Ya, kok bau amis. Sumpah di sini bau. Allahu Akbar. Kok kayak suster. Kamera gua mulai ngeblur. Kayak suster, cuy. Kayak suster, Wak. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mukanya hancur, anjir. Blur parah, Wak. Assalamualaikum. Dia kayak mau masuk lagi, Wak. Lihat mukanya. Fokus mukanya, Cuk. Fokus mukanya. Gue zoom mukanya, lihat, geng, seperti udah membusuk, Wak. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim.
Gue coba deketin. Geng, ini suster atau apa nih? Kosong, Wak, kosong. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Gua masuk. Gua masuk, Wak. Ini ruangan apa nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada suara. Allahu Akbar, ini dikunci, Wak. Ini goblok. Allahu Akbar, astagfirullah. Ma, Allahu Akbar. Sopo jenenge? Astagfirullahaladzim. Wah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Wah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Wah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Trisomba. Ini susah, Wak. Allahu Akbar, Mak. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ini tuh keriput, Wak. Allahu Akbar. Wak. Nih. Segitiga kotak Riji, segitiga kotak X2, L2. Nil buka. Buka. Daniel. Allahu Akbar. Dia mendekat. Nil, buka papa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tinggi Nil. Oke, cek belakang. Cek belakang. Diam airnya, Pak. Yang mana? Berhenti. Kayak yang mandi, Cuk. Bak ada kepala. Bak yang ada kepala. Ada yang nutup jendela, Wak. Fokus, Wak.
kan? Fokus, Cuk. Cuk, kayak ada yang ngikut, Wak. Kayak ada yang ngikut. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Bentar, geng. Tuh, meja, fokus meja. Fokus meja. Ini geng, ini sosok yang ngikut-ngikut, geng. Fokus, geng, di situ fokus, geng. Fokus, geng. Ini ada sosok ngadang gua di depan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Ini kayaknya anak kecil atau apa, Cuk? Deketi, Wak. Oke, gue coba deketi. Gue coba deketin. Assalamualaikum. Aman. Ruang operasi. Anjir. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Anjir, kaget, Mas.